Lamsongo babsong haino hai nailenai teacher recruitment board tirpa eba TRBT ni through haino hai recruitment notification nokri phaijoka 29 তারিখ 8 মাস 2025 তিনি notification nokri haikya graduate teacher STGT ni bagai ojagabo post nokri phaikya total post tongo 7 jon Orun bisingo UR tongo 364 jon SC tongo 119 jon ST tongo 217 jon post nokri phaikya total gai vibe song ojagabo tei post nukjaka out of 700 sanction posts 28 posts are reserved for PS category PS category ni bagai 28 jon ojaga post nokurka blind and low vision jara mokol nugya kaham ke nugya rokni bagai 10 jona nokurka tei o jagao partially deaf and hard of hearing jara soronsokti komrokni borokni o jagao 9 jon tei locomotor 9 jon nokurka borokni post total 28 jon post nokurka tei o jagao jara ex serviceman nongni bagai o jagao 14 jon vacancy nokurka 7 jon ni bisingo 14 jon o jagao ex serviceman nongni bagai nokurka UR tongo 7 jona tei SC tongo 1 jon tei ST tongo o jagao 6 jon obogai jara ex serviceman nongni bagai tei o jagao buri rokni bagai eba women rokni bagai 33% borokni o jagao vacancy tongnai 7 jon ni bisingo 33% borokni o jagao vacancy tongnai women buri rokni khetre the number of vacant posts may increase or decrease following requisition of the concerned department post barifun mano komifun mano sajak essential minimum qualification nangnai o jaga apply khainani thakai graduate ba post graduate 50% mark tui pass khlaijak wngna nangnai tei o jaga logibo B.Ed bo khlaijak wngna nangnai tei o jaga rijakha SC ST tei PS category ni bagai o jaga qualify ni bagai 5% relaxation mannai age tongo age rijakha 40 years ni bisingo wngna nangnai 29 tarik 8 mas 2025 bai boys no calculate khlaiui 40 ni bisingo wngna nangnai phiaba jara SC ST PS rokni khetre hingkai 5% relaxation tongo borok hingka o jaga 45 years porjonto o jaga apply khlaimannai vibe song o jagao online khlainani bagui o jagao photo scan khainani tei o jaga signature khainani JPG 100K ni bisingo nangnai tei 60KB ni bisingo wngna nangnai signature oba ke edit khlaiui upload ma khainai gai tei o jagao online application khlainani bagui o jagao rijakha submission of online application through www.trbttripura.gov.in no thangai ma khlainai 24 tarik 9 mas 2025 September ni 24 tarik ni simi 4 ta ni simi o jaga online application khaimanai October ni 22 tarik jora sarik ni 4 ta PM jora online application khlaimanai last date October ni 22 tarik jora khlaimanai tei jaga last date finalization of application khainani bagui jaka 22 tarik 10 mas ba 22 tarik October ni 22 tarik jora last date of payment fees payment khainani last date ngri jaka 24 tarik October jora sarin 4 ta PM jora o jaga payment fee khainani bagui rijaka tei salnui tei 2 din follow gori jaka admit card download khaimanai ulo notification dijaknai tei date
of test होनाय डिसेम्बरनि 7 तारिखआव सानदेआव खालायनाय टेस्ट सेन्ट्रि हिंखाय आगरतला होनाय टेस्ट बेनु हकायाव जागा अल नटिफिकेशन एडमिट रिजागनाय हनि साजागा जारा चाकरि खाय तंनाय रखगा प्र अजागा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नांनाय हिंखाय जारा नासिं तंनाय रक नरदि मानाय गासकनो हाय जतननो हामबाय।